Siyalamukela lonke kuMatabeleland Broadcasting Corporation. Igama lami nguThulani waKwaNkala. Siyathanda ukuthi namhlanje silethulele udaba olumnandi kakhulu. Umhlangano obulindwe ngamehlo abomvu omkhulu kakhulu ingqungquthela yemihlangano Phutheho Convention uze wafika. Sizokhumbula bakwethu ukuthi bekumele ube ngo-2020 so uze waba lonyaka. Uqaleke namhlanje mhla ka-9 May uyoze uyophela mhla ka-14 May. Zishilo ke iziphathamandla zomhlangano lona abayibona abaqoqi nabadidiyeli balomhlangano ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu beMatabeleland bekwazi ukuthi bezimele ngezinyawo zabo, bekwazi ukuthi beqoqane, bebambane babe yimbumba ukuze bekwazi ukuhlela inhlelo zabo. Kungaba inhlelo zomnotho, kungaba inhlelo zenkolo, kungaba inhlelo zepolitiki. Kodwa ke sesifikile isikhathi sokuthi bazimele bengabi ngamachakela. Ikho ke siyakhuthaza kakhulu Mahlabezulu Mthwakazi kaNdaba ukuthi lizibandakanye kulomhlangano omuhle kangaka. Oyiwona ozoba ngumhlahlandlela. Ozohlahla indlela yokuthi kuyiwaphi njengabantu beMatabeleland jikelele. Siyathemba ukuthi ngemva kwalomhlangano kuzoqala ke ukuthi kubonakala ukuthi kade vele kuyiwaphi. Sizokhumbula bakwethu ukuthi ngo-1893 ekushabalaleni kwesizwe samaNdebele. Maybe ngemva kwalokho asizange futhi leso sizwe samaNdebele sikwazi ukuthi sikhulume ngaphimbo linye. Kodwa ke siyathemba ukuthi ngemva komhlangano lona Phutheho isizwe samaNdebele sizokwazi futhi ukuthi sikhulume ngaphimbo linye ukuze siqine siye phambili. Bekunabantu abaningi kakhulu ke kulomhlangano namhlanje. Abantu abazimele nje nabantu abasuka enhlanganweni ezithile ezihlukehlukene nje. Kodwa ke besikhona futhi isiphathimandla ebesisuka ezweni laseBarotseland ngale ngaseZambia. Okungabantu nabo ababhekana nohlupho olufana nabantu baseMatabeleland. Bathe bona ngokwabo kubuke ukuthi bona sebephambili kunabantu baseMatabeleland. Bona kwafika isikhathi nabo ukuthi babe nengqungquthela yomhlangano ofana nalo weMatabeleland ukuze bahlahle indlela. Umbuzo wakuqala abazibuza wona ngothi kade vele inkinga okuyiyo ebakhungathileyo yini? Uthi lona ngumbuzo abantu beMatabeleland kumele bazibuze wona ukuze bekwazi ukuthi baye phambili. Bekwazi ukuthi bawuphendule ngobuqotho. Bengakwazi ukuphendula lo mbuzo bazokwazi ukuphuma nezisombululo ezinzulu. Siyabonga ke bakwethu. Kwezinye futhi eshisayo okhankasela ukuba ngumongameli wezaphu uSibangilizwe Nkomo oyindodana kaBaba uJoshua Nkomo. Ubhalile ebhalela ngaseMzansi ngokubekwa kwenkosi uMisizulu kaBheki uZulu. Wathi yena isizwe samaNdebeleni isizwe jikelele nje sikwazile ukuthi sibambane nesizwe sase-South Africa ezikhathini ezinzima nezikhathini ezinhle kakhulu. Njalo ke uthe uyajabula yena nomndeni wakhe kunye nesizwe jikelele ukuthi uMisizulu useqokiwe wabekwa esihlalweni sokuthi abe inkosi. Njalo ke kuyazakala ukuthi isizwe samaZulu isizwe esiqinileyo, isizwe esiqakisa
esiqhakambisa njalo esiqhakathekisa isiko. Kanti isiko phela kuyimpande ezizona ezenza phela ukuthi isihlahla siqine. Isizwe samaZulu nje siqinile ngoba nje siyakwazi ukuthi siqhakathekise njalo nokuziqhenya ngesiko. Lokho ke uSibangilizwe ukuphawulile kakhulu. Yikho ke mthwakazi siyabonga siyi Matabeleland Broadcasting Corporation sithi bayede